Хизепле Татьяна Геннадьевна, хаклы штешсем, хыбар жезем. Сире, Тударстан Республикинже туксадыраган сувар хачат ишченезен. Чуваш нацибе культура автономин пайда жезен. Тада Тударстан чувашзен ядинжен. Хыбар хачат, шервун билик шулту ударный атпа, сумлы юбилейбе, черерен, ошын, саламлатпыр. Хыбар хачат паян, пәдім чуваштын дижен, пәлдерішлі информации хадері. Тударстанра бұрнаган чувашсемжін вара уйрымақ, мәнжен дезен пинде доғыржы ултымыш шулда, январин ширім бәрмәжінже, Николай Никольский тұрышны бевыл хузанда духма бұшланы. Мәнле галас чуваш журналистике хузанда тіпленне деме бұшлад. Паян шағы жебір, сувар жеземелзе бұратпыр. Хыбар хажат, шақшылзем бұшынже адаланза бұрза, хой давра ыты хажат журналзене пуштарза, хыбар издательство шүрджедаран. Үсірім. Шамбада зіре, тованымырзем, іштешсем, сумлы юбилейбе тебіргу черерен саламлатпыр. Творчествора, пызык шүдінезем думам, зіре интересі тіл болузем, творчество лахавгалану сунатпыр. Калем шевечлензех пыдыр. Сувар хыбар хажада малашнеде вулаганзем юратчыр, волкашни чуваш шеммине шиттер. Вором гунжул зіре сунадып. Ырлық-сывлық, шемереттеле, юраду, шулран жул тираж үссех пыдыр. Хыбар хажадын истории пин-бин жул иртенде антадылдыр.